unomhlangano nathi. Amen. Siyakubonga nguye onguye siyakubonga Nkosi yethu ngiyabonga uNasephakemeni ngibona kufanele ngibonge uNkulunkulu ngoba unomhlangano nathi ngalenyanga kaJanuwari sisuke simenyiwe amagumbomano omhlaba simenywe ukuba sizoba phambi kobuso bukaNkulunkulu noma silapha ke abantwana bokukholwa emathempelini kodwa ngiyafisa ukuthi kugxile engqondweni zethu ukuthi likhona izwi elisibizile nelisibuthile intabeni zasephila ngezwi intabeni zaseNqobizitha lathi uJehova owathi mayifika esikhumbula wayesesibizela khona amanazareta ngobuningi bawo nangokwehlukahlukana kwawo aseyintabeni ezithile kodwa ngezwe elilodwa abantwana bokukholwa elithi umprofeti wenza isivumelwano noJehova ukuthi njalo ngomhlangano amanazareta ayowaletha entabeni ngaleso sikhathi ke kwakuyintaba enhlangakazi abantwana basePhakameni kodwa ngenxa yezimo zepolitiki yamabandla akuselula ukufika enhlangakazi akuselula ukufika khona uJehova ke useyawabize thina nje usibizile wasibizela nathi emzini omkhulu iNqobizitha nasephila ngezwi uma kuyimhlangano usibizela lapha nabanye ke ubabize ngokwehlukana abanye ke basakhona ukufinyelela enhlangakazi mhlambe ngokuqhaga mhlambe ngenhlanhla asazi kodwa khona bakhona basafinyelela entabeni yasenhlangakazi asazi ukuthi bona bafinyelela kanjani kodwa ngenxa yepolitiki yokukholwa neyamakholwa akuselula kangaka ukufika entabeni yasenhlangakazi leyo uJehova owenza isifungo khona noNkulunkulu la ushembe khona wenza isifungo khona noNkulunkulu ukuthi amanazareta iwaletha khona. Amen. Sihlangana ngendaba enkulu abantwana bokukholwa sihlangana ngendaba kaNkulunkulu sihlangana ngoJehova sisemhlanganweni khona incwadi ekuyafundwa umfundo yakhe abangaphambili kwethu bathe umukela abantu abanjani bathe kumele sibe njani masiye entabeni kaJehova kumele siphathe kanjani kumele sibe inhliziyo enjani sibe ingqondo zethu zibe zinjani zibe izandla zethu zinjani ngoba ikhona ingozi abantwana bokukholwa yokuya endaweni kaJehova kodwa lingabikho izwi elikutshelayo ukuthi uma uye endaweni kaJehova kumele ube njani kumele uphathe ini ungaphathi ini uzilungise kanjani ungazilungisi kanjani mali ngeke izwi lisho njalo kuyaye kunoma usufikile entabeni kaJehova usufikile endlini kaJehova bese kuba yize ukufika kwakho ngoba yonke lento elindele uJehova ukuthi ufike uyiyo ufike ungeyona ngoba likho izwi elithi uma umuntu esesukuma ethi ngiyakuJehova manje bese limtshela ukuthi nje ubuya kuJehova nje ke akuphathwa lokho endlini kaNkulunkulu akuqokwa kanjena endlini kaNkulunkulu akuthintwa lokho endlini kaNkulunkulu zonke lezi zinto ziyadingeka ukuze umuntu ezothi mayingena endlini kaNkulunkulu engaphumi engaphethe lutho sandlela lencwadi ngiyaye uma ngikhuluma njalo ngikhumbula indaba yendoda ezwe lakithi kunendoda eyafika lapha ekhaya ethempelini yasonta isikhathi eside mhlambe waphela unyaka noma emibili angisakhumbuli kahle ngelanga yabiza baba kwangumshumayeli uNtuli lapha egama lakhe yambiza yazovalelisa
uthi-ke ubaba masixoxa le ndaba ifikile le ndoda kumina yangibiza yathi hawu Ntuli ngizovalelisa lapha ebandleni lakho. Uthi kubaba hawu ebandleni lami kanjani ngoba phela leli bandla ngumshumayeli nje kuleli bandla ngibhekile. Uthi cha ngizovalelisa kodwa khona. Yini na ndoda indawo nje siyijwayele. Esiyazi iyaphenduka nje impela isuke inkambeni isuke intweni zezwe yangena eNazaretheni samangala sonke. Ma isichaza ke le ndoda indaba yayo ithi cha Ntuli sengikhonza isikhathi eside la kuleli thempeli. Kodwa angizuzanga lutho. Ayikho into engiyitholile selokhu ngakhonza lapha. Hawu. Yebo na cha ngikaze ngithole lutho. Pho uhleli kanjani na cha ngihleli nje. Kodwa ke manje ngizokutshela sengiyahamba ngaleso sizathu. Ngizovalelisa ukuthi angitholanga lutho. Sengiyake kunensizwa ke eyayisanda ukuvula isonto lapha ngakithi. La lihlanganisa izinto eziningi kuyizayoni kuhlangene nje. Anginalo ulwazi kahle lali ibandla lalisima kanjani. Kodwa khona lali ibandla lalisanda ukusungulwa lensizwa eyabuye eThekwini yayisivula ibandla. Ithi ke le ndoda ngiyosonta lapha imbiza ngogama ke lensizwa ngoba insizwa yezwe lakithi nayo liyavula ibandla. Ithi ngiyosonta kusibanibani. Hawu. Yini manje ubusuya kusibanibani? Ithi hayi kungcono khona. Uthi baba kungcono ngani? Uthi hayi kuyaphuza utshwala lapha. Kungcono ngoba siyaphuza notshwala. Mina ngomuntu osithanda kakhulu utshwala bezizulu. Noma ngihamba kwesikhathi ngihlele ngedohlane ngibuzo sebunginukela kamnandi njengamakha. Ithi ke mase bunginukela ngiyakuphoqa ukuthi ngifike lapha ekhaya ngitshele udadewenu isho kumkaya ngoba yayigana ngoMaNtuli. Ithi ngifike ngitshele udadewenu bese ngigayela izulu esibabayo bese ngisiphuza. Manje sengiyabona ukuthi kunokuthi ngihlale kuleli bandla kungcono ngiyekhona lapha esontweni kaSibanibani ngoba kungcono khona siyaphuza utshwala. Yayihlaya le ndaba ma ixoxwa njalo kithi yayihlala siyixoxe le ndaba ihlekwe kube nje njalo ma izinto zinjani siyihleke le ndaba. Kodwa ukuhamba kwesikhathi sengiyabona ma ngihamba lapha ekuhambeni phakathi kwamaNazaretha kaNkuluNkulu ukuthi ayihlekisi lento. Iwusizo olukhulu bantwana bakholwa ngoba bakhona abantu abanjalo abasukayo emazweni akubo befuna indaba yokukholwa befuna indaba kaNkuluNkulu. Kodwa uma befika lapha emasangweni endlini kaNkuluNkulu engabikho umuntu omlapha emasangweni obatshelayo ukuthi ke njengoba nize kumyeni lona uNkulunkulu enize kuye yini azongayithandi yini manifika nayo yini azoyithanda ukuthi nibe yiyo yini okumele nishiye ukuze lapha nemukeleke. Abantu baye befike lapha bengene bese landa ibandla libalikhulu njengoba sikhula nje lapha eGoli sesiqala bayibandla elikhulu. Angazi noma uNkulunkulu kubekile emlomeni yethu ukubatshela abantu emasangweni ukuthi ukuze lo uNkulunkulu esihlangane ngaye lapha abe uNkulunkulu wabo yini okumele bayishiye yini okumele bayishintshe ngeimpilo zabo. Angazi noma uNkulunkulu kubekile lokho eindebeni zemlomo yethu. Angazi noma uNkulunkulu kubekile lokho eingqondweni zethu ukuthi bonke labantu abeze lapha abezile ukuzosenza sibe baningi. Abezile ukuzosenza sibe ibandla nathi sihambe manje lathi siqhosha sithi nisibona nje lapha eJimistini sesikhave yonke ipaki sesiyibandla elikhulu. Kodwa manje lokubuningi bethu bese bayinkolo bese bayigugu bese bonke abantu abalapha ngelinye ilanga beze kithi bezothi sengiyahamba emvangeli usikhakhane sengiyahamba mshumayelo uNtshangase selokhu ngafika lapha lo uNkulunkulu enithi nihlangane ngaye lapha mina akaze angenzele lutho. Into ebuhlungu ke leyo bantwana basekuphakameni. Into ebuhlungu ke leyo ngoba ngikhuluma into eyakuyangithinta. Ngokuzalwa kwami ngizalwe ebandleni lamaNazaretha. Ngizalwe emzini omkhulu angana umsemkhulu yini nama sekumkhulu ngabantu. Makuthiwa umuzi mkhulu wawungashiyo ngesakhiwo noma ngenamba yabantu abakuwo. Wawushiyo ngoba kwakuba umuzi osuku unohlonze ufana nendlanga enhle kubantu ke abazi lokho. Ngizalelwe khona ke bantwana basekuphakameni. Kodwa ngahamba indlela yokukholwa ngahamba ibanga elide.
ngahamba ibanga elide abantu abakholwa nalento yakithi ngoba kwangiyona inkolo yami le kodwa kwakuyinkolo yakithi eyagcina isingeyami kodwa ngokuqala ibe ngeyakithi kodwa ngisendleleni nalenkolo kwangifica abantwana abakholwa ukuthi nami lenkolo yabazali bami ingangisebenzeli yangikhathaza lento ngoba lenkolo igugu kakhulu ikhuliswe ngayo angikwazi okunye kodwa mangihlangana nezinto ngithi ngiyayi-applya ingasebenzi ngikhumbula ngomnye unyaka sasonto lapha ezantsi sasingakanyukeli phezulu kwakuye kuthi makuhlala phansi sasibabaza sithi sibaningi kwakuthi makuhlala phansi mina ngingahlali phansi kodwa ngiyayibuza mina ukuthi lento baze basuke ukuthi kangaka mina ngisuka la kwamashu ngigibele ngo5 rand kodwa ingangisizi ngalutho kangakanani umuntu osuke ezweni elikude kodwa mase ngibone ubuningi babantu ngibona amakhosi ngibona impunga ngayisola isystem ngangisola mina ukuthi futhi khona into engayenzile kahle ngeke kube laba abantu abangaka basempeni engasebenzi uyayizwa lento engikhulumayo ukuthi ngangasahlalela ukuthi lento iyasebenza ngase ngihlalela ukuthi abantu bahleli baningi futhi kuyona futhi bakhulu nasemazweni akubo mina ngiyini mina ngomncinyane nje emndenini engizola kuwo manje lento angikwazi ukuyibeka amabala lento amakhosi eyiqolozele ethi ayikho enye into ngaphandle kwale zonke induna zamazwe onke amakhosikazi namadoda yamazwe ethi ayikho enye into ngaphandle kwale ngangiyibuka mina bese ngibona mina onenkinga manje sekuphamene ke ngixoxa indaba yensizwa endoda yezwe lakithi kwamakhoba eyathi sengiyahamba ntombi ngoba lento ayingisebenzisi ngiya kule yancwadi engithe sizoyifunda ithi le ncwadi ithi le ndoda sengiyahamba ngoba lento kayingisebenzeli ngithi ke mina bakhona yini abantu abame emasangweni ukutshela abantu ukuthi lo nkulunkulu okuziwe kuyena yini okumele uyidle yini okumele ungayidli yini okumele uyigqoke yini okumele ungayigqoki yini okumele uyiphathe yini okumele ungayiphathi yini okumele ube yiyo yini okumele ungabi yiyona ukuze lo nkulunkulu olapha ngaphakathi bethi mabengena abantu bethi nami lo nkulunkulu ngathi mangena wayesengisebenzela waba uNkulunkulu wami wangaba nje uNkulunkulu webandla lamanazareth kaNkulunkulu kodwa wajika waba uNkulunkulu wami nami ngabona nami ngithintwa isandla sikaNkulunkulu ngisinda mangangigula ngabona nami ngithintwa isandla sikaNkulunkulu kade kukhona ukungiphethe kabi ngabona sekulunga bakhona yini abantu abame emasangweni ukutshela abantu ukuthi lo nkulunkulu lona wakha kanjani ubudlelwane naye nansi into ebalekile abantwana bakho asifundele incwadi uthini uNkulunkulu amahubo kaDavid sizofunda incwadi amahubo 24 siqala evesini umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle wawumisa phezu kwemifula ngubani oyakhupukela entabeni kaJehova ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphenduli umphefumulo wakhe emangeni nongafungi ngenkohliso. Verse 5 uyakwamukela isibusiso kuJehova nokulunga kuNkulunkulu wensindiso yakhe. Amen. Into yokuqala abantu bengena lapha masime emasangweni okufuna sibatshele yona ukuthi wonke lo mhlaba esikuwo ungokaJehova nokugcwala kwawo ayikho into abantu abakho lebaluleke njengaleyo leyo nto ungayithatha kancane ngoba ungabaza ba le ncwadi yethu ke ithi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo. Ngithanda lapha ke kuverse 3 mayisithi ke ngubani oyakhuphuka la entabeni kaJehova na ubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na yilowo onezandla ezingenacala
nenhliziyo ehlanzekileyo yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. Umuntu yokuma kwentaba kaJehova. Leyo nto abantu basekuphameni mayingekho umuntu omlapha ngasemnyango ukuthi ke bese engena kulezo zinto ezichaza ukuthi makuthiwa inhliziyo ihlanzekileyo kusekhulunywa ngani, makuthiwa umuntu onezandla engenacala kusekhulunywa ngani. Bazongena lapha abantu begijime bezogqisha lapha emva kwami, bezogqisha lapha ngaphesheya, kodwa benenhliziyo engahlanzekile, benezandla ezinamacala, bese bengqongqotha kuJehova, bese bengatholi lutho, bese ngelinye ilanga bezoza bezothi selokungangena angitholi lutho, kodwa uma ubheka izandla zakhe alikho izwe lamtshela ukuthi izandla ezingenacala ezifuneka ngaphakathi nenhliziyo ehlanzekileyo. Mhlawumbe izandla ezingenacala kulula ngoba kulula ukukhumbula amaphutha akho owenzile ngisho ungakafiki lapha, bese uhamba uyakunanga umshumayeli uyothi umshumayeli ngiyavuma ngathi ngizahamba endleleni ngisemusha noma ngingakakholwa ngahlangana nalokhu ngathinta laphana ngahlanganyela nabantu kushaya umuntu ngamatshe siwumphakathi waze washona lo muntu, nami itshe lami lalimshayile emshumayeli ngizovuma isono sokubulala umuntu. Ngangishomela nomphakathi sithi silungisa umphakathi sishaya igebengu, nami ngajikijela itshe lami phakathi kulabo bantu lamshaya lo muntu, kodwa manje wagcina umphakathi umbulele. Shumayele ngilapha nje ngiza nezandla ezingahlanzekile, ngiza nezandla ezinegazi. Kulula ukwenza lokho, kodwa makhona izwe likutshelayo. Shumayeli ngafika lapha ngesikhathi ngisebusheni bami, ngesikhathi ngisemusha lapha yana ngakhoshiswa insizwa, sakhoshisana sema sesikhohlisene kwase kuvela ungiyosha ekhaya, sase siphinde sikhoshisana futhi sithi cha lento asiqede thina sobabili lapha ingazi ufike ekhaya. Shumayeli ngilapha nje ngake ngenza lonto, ngihlangana nensizwa e-university, ngihlangana nensizwa esikoleni, sengiphambi kwakho njengamanje nami ngicela, sengiphambi kwaNkulunkulu ngicela lezi zandla engizanazo ngoba zinecala, ngicela kugezwa lelo cala, bese kuyagezeka lokho. Ngiyinsizwa ngafika lapha ngakhohliswa intombazane engangizwana nayo, yathi manje ekhaya izoshawa, yathi manje anginika u50 rand ngiyigcwalisele iyolungisa leli simo singaveli kubazali, yase ngiyikhipha le mali ngacontributor kulowa mphefumulo owagcina uphumile. Ngize lapha ke emshumayeli nginezandla ezinecala, sengizwile ukuthi lo nkulunkulu enimkhonza kuleli thempeli wemukela abantu abanenhliziyo ehlanzekileyo nezandla ezingenacala. Ezami izandla njengoba ngifika lapha nje zinecala mshumayeli, ngoba ngayifaka imali ngayikhipha, ngathi akayilungise lento lomuntu wesifazane ukuze ingaveli ekhaya, ingaveli kithi ngibe msulwa. Kodwa manje sengiyabona mase ngifike phambi kaNkulunkulu ukuthi lezi zandla zami azimsulwa, zinecala. Sidlula lapho abantu basekuphakameni. Mali ngeke izwe lisho njalo lapha emasangweni. Abantu bazongena lapha betaphe bonke umngcwele ngezandla ezinecala, bese ngelinye ilanga ma ukungcwele sekubashaya ngoba ukungcwele kuyashaya, bese bethi lokungafika lapha, ngafika lapha mina nginezinto zami, ngafika lapha into zami zachitheka, kanti ichithwe ubungcwele ngoba uze nezandla ezinecala nenhliziyo engahlanzekile, wazothinta izinto ezingcwele, wathi kushaya ingilosi yethempeli, yathi kushaya ingilosi kaNkulunkulu, yathi kushaya ingilosi yeSabatha. Sixoxa leyo ndaba abantu basekuphakameni. Kodwa le yenhliziyo ehlanzekileyo ke iyashupha ngoba inde, yona ayifani nale engikhulumayo. Le engikhulumayo yenhliziyo ke ikhulu, kodwa liyafuneka izwe lizoma lapha emasangweni likutshela ukuthi iyafuneka inhliziyo ehlanzekileyo endlini kaNkulunkulu, ngoba uma inhliziyo ingahlanzekile uzoba nenkinga endlini kaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ingahlanzekile uzoba nohlupho ekuhlaleni endlini kaNkulunkulu. Le nhliziyo yakho, ngoba ziningi izinto eziba senhliziyweni abantu basekuphameni kodwa ingezinhle. Thothi umuntu akayena umbulali futhi akayena umthakathi, kodwa le nhliziyo yakhe ayihlanzekile. Ayihlanzekile. Siyakwazi ke abantu basekuphameni ukubuyela kuNkulunkulu siyothi Baba, ngizwile Baba encwadini yakhe engcwele uthe Baba ufuna abantu abanenhliziyo ehlanzekileyo. Nkosi angiyazi mina inhliziyo ihlanzwa kanjani. Ngize phambi kwakho umthetheleli wezono, ngize kuwe mnikazi, ngilethele inhliziyo yami Nkosi. Baba wena uthe ufuna ihlanzekile,
ngilethe inhliziyo yami Nkosi ngicela ungihlanzele yona. Ngicela Nkosi uyigeze Nkosi sonke amakhono ayona Nkosi yawazi ngoba ngadalwa nguwe. Ngicela Nkosi ungigezele le nhliziyo Nkosi. Ibe yile nhliziyo Nkosi othe wena abantu bamukele endlini yakho aba nenhliziyo ehlanzekileyo ngigezele yona Nkosi. Ngigeze yona Nkosi. Bambala abantu abahlakaniphile kanjalo. Kodwa yake yakho indoda ehlakaniphile kanjalo. Ngake ngezwe nganoma kodwa ngicanti kukhona phela ngobantu abacula ngeBhayibheli. Ecula lo muntu ethi uJesu wathatha amanzi wayesegeza abafundi bakhe inyawo. Ithe indoda eUPetro ibona uJesu ebageza kahle inyawo ziba mhlophe. Yayisikhalela inhliziyo yayo. Yathi kodwa lo muntu ogeza inyawo zami zibe zinhle kangaka ngingaliyeka kanjani leli thuba lokuthi ngimcele manje ukuthi ngoba inhliziyo yami sekusitheleni la ngingafiki khona nengingaboni khona nengingafinyeleli khona isandla. Ngingemcele ngani angigezele yona. Ithi ke le ndoda endala uPetro, Nkosi ngigeze baba. Nkosi kungabi izinyawo zodwa kodwa nenhliziyo yami Nkosi ngicela uyigeze. Ithi le ndoda ehlakaniphile ngigeze Nkosi kodwa kungabi izinyawo zodwa. Nkosi ngigeze Nkosi kungabi izinyawo zodwa nenhliziyo yami Nkosi ngoba amabala alelizwe ayawungcolisa umoya womuntu. Kwakusho umuntu ohlakaniphile wayesezwile ukuthi uJehova uthena uyabemukela lapha abantu abamukelayo abanezandla ezimhlophe nenhliziyo ehlanzekileyo. Usiyabona ukuthi angikwazi ukuhlanza inhliziyo, ayikho insipho engayithenga esitolo ngigeze inhliziyo yami kodwa ngoba uNkulunkulu yena uyazi ihlanzwa kanjani. Wasebuyela indodaneni kaNkulunkulu wathi Nkosi ngiyayibona inyawo zami sezizinhle ususigezile inyawo. Ngiyacela Nkosi kungabi izinyawo zodwa ungigeze Nkosi nenhliziyo yami. Bambala abantu abasho njalo. Into ongayizwa la esontweni mawuthi awudedela ukukhuluma uthi hayi mina ngumuntu oyilungele nje kusho yena. Hayi mina ngumuntu oyilungele nje mina ngumuntu bonke abantu bazisho bona. Akekho ke lalelisise kahle inhliziyweni yakho ukuthi ngilunge ngempela yini. Cha. Hayi mina nje ngilungele. Baningi abantu abasho njalo. Ngiyakulalele emakhulunywa wonke umuntu uthi ulungile. Wonke umuntu uthi ulungile. Noma nini nje. Hayi mina ngumuntu oyilungele. Kusho yena. Lokho kunjalo kuyingozi. Ngoba ngakho la kuthi udwendwe kalusini luyibuka. Lokhu kulunga ukubonwa uwe ongabonwa abantu. Ukulunga ngempela yini. Lokhu kulunga uthi wena ukulungile wena ulungile wena uyilungele nje. Kodwa akekho umuntu okesho njalo. Akekho. Yabona ngeke ngiqamba manga. Ngithi khona wathi ngilungile ngivama ngisho mina ngithi ngilungile. Futhi ngisho ukuthi ngiyayithulela mina. Yonke izincomo lezi enginika zona. Kodwa indoda ehlakaniphileyo yathi Nkosi ngigeze Nkosi. Kodwa kungabi izinyawo zodwa. Ngoba amabala Nkosi alelizwe ayawungcolisa umphefumulo womuntu. Indoda ehlakaniphileyo leyo engazange lokho inweba iningi bona nje mina ngiyilungele kusukela esikoleni nje mina ngiyilungele kusukela lapha mina ngivele ngiyilungele yini edala usho njalo na ngoba ufuna ukulungiswa uzilungele ngokwemvelo. Ingakho ethe mayifika indodana eYeshua yathi ukulunga kwemvelo njengedwedwe eyibolile. Lokho hamba uyincoma ngakho awufuna ukulungiswa uza nokulunga kwakho ngoba ukubala esikoleni ungakabi iNazaretha kukhomba ukuthi awuzange ufune ukudla uze nokudala konke. Hamba nje esikoleni nje ngisho ngiseluse inkomeni hayibo siyakholwa manje lungiswa usukulunga ngokwakho ngoba lokulunga ngokwakho uthi uYeshua kuthi njengedwedwe eyibolile. Asilungiswe uNkulunkulu asihambe siyokhala uNkulunkulu sithi sizwile Nkosi ukuthi wemukela abantu wena abanenhliziyo ehlanzekileyo. Nkosi asiyazi insipho thina asiyazi ihisophi lapha emhlabeni yokugeza inhliziyo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungigezele inhliziyo yami Nkosi ihlanzeke Nkosi ibe yile ndlela wena Nkosi oyifuna iyona. Sigaba sesibili leso. Ngithe ithi le ncwadi ngubani oyokuma endaweni engcwele. Ngubani ofuna uJehova. Ithi incwadi ngonezandla ezimhlophe nenhliziyo ehlanzekileyo. Ngonezandla ezimhlophe wonke umuntu njengoba ngikhuluma nje akabuke izandla zakhe akhumbule emuva. Kuthi mhlawumbe ngidlula kushaya iphara laphana kuthwala intshontsha amateki kasibanibani ngajikijela noma ngadlula noma ngadabuka ngenze njani ngijikijelanga yini. Ngoba igazi lomuntu uma lisezandleni zakho awukwazi ukuba nokuthula.
ngoba uthatha izono zalowo muntu bese zimboza ziba ngezakho bese efika phambi kwaNkulunkulu ethi Nkosi ngangiyophenduka kodwa Nkosi nampa abantu Nkosi bangishaya ngamatshe Nkosi ngaze ngafa Nkosi singakashaya isikhathi sami sokufa Nkosi ngisazophenduka ngize kuwe mhlambe nawe ke lapho wathi kujela ngamatshe angikhulumi nabantu abasuke ngiyabona umakhathini sephatheka angikhulumi nabantu abasuke deploy umbuso kuhlukile lapho angazi kuhamba kufike kodwa uma udeploy umbuso uyoqondisa ngicabanga zonke izimo zibhekana nombuso ayibhekani no deployiwe ngicabanga kanjani bayathonya amasosha lapho kuyokulamula impi ko Zambia afike lapha nafika athi afike neBhayibheli athi iyaziwa makuthiwa isosha lilamula kanjani impi suke liphethe iBhayibheli lalo lokuba isosha futhi lifunde kulali idumbu phansi libuye linqonye ukuthi hayi ke impi bise Uganda iphelile amasosha afika inqoba aneke indondo kuthiwe abonga umbuso obuwathumile makukhona okubi mhlambe ke okwenziwe kuyembusweni akuyikuma individual kodwa ke asisho ukuthi ke nabo mabethunywa umbuso abangabe abathunywa njengama robot abathunywa njengabantu irobot ishaba sanda kodwa uma umuntu ubuka ukuthi hayi ake ngibuke kuqala ukuthi kuhamba kanjani lapha hayi ngoba bakhona abantu uyabona umuntu onenhliziyo embi uyabona ulinda ukuthunywa ukuthi enze leyo nto yabona uma somthumile esethola igunya lokusatisfy inhliziyo yakhe embi ubona umhlobo ngoba ngithunyiwe akadabukeli nantandane akadabukeli ingane uyaphohloza nje uphethe iwisa ngoba kuthiwe nje hamba uyoshaya usesha akasenaluzwelo sekuvuke yena kulokho kuthunywa ukuthi ke nabathunywa umbuso bahambe nezinhliziyo zabo bahambe nezingqondo zabo bahambe nobuntu babo balalela izwi lombuso bese bebuka ngamehlo abo bebuke ngezingqondo zabo khona bethunywa umbuso akushiwo uma usuthunywa umbuso ukuthi nje ceka ayingavuka inhliziyo yakho konke okwenzayo kwenze to save the purpose oyithunywe umbuso amen ngithi angingene kuleyo ndawo ngoba sengize ngathinta emakhathini kubalulekile sikhulume zonke izinto ngoba siyibandla likaNkulunkulu akufanele ethi umuntu ngangazi la ungewazi kanjani ngoba isikole lesi sokufundela indaba kaNkulunkulu ixoxa leyo ndaba abantwana bakholwa kodwa ke ngikhuluma ngazo yilezi zokuthi uNkulunkulu bachazile abantu abamukela endlini yakhe ithi ke yilowo nezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphendukeli umphefumulo wakhe emangeni nongafungi ngenkohliso ongaphendulela umphefumulo wakhe emangeni ongafungi ngenkohliso liyabhubha ngisho endlini kaNkulunkulu ngamanga abantu banesibindi sokuqamba amanga endlini kaNkulunkulu ngiyaye ngishaya uvalo ngoba bonke abaprofeti abavela ezulwini bayifundisile indaba yamanga ukuthi icayi kanjani kodwa eNazaretheni indaba yamanga ikhulunywe nje kodwa akukhulunywa kakhulu ngayo kodwa uma ulandela izinkolo njengama Muslim Islam indaba yamanga into enkulu khona bayifundisa bagxile kakhulu into yamanga nezingane zakhona zifundisiwe ukuthi ungaqamba amanga ungayikhiphe enkingeni ngamanga thina ngoba ivangeli lafikela kwaZulu amaZulu afika libhixa into engekho kwase kuthi hayi khona amanga amahle sahamba nalamanga amahle einkalweni sasafika nawe esontweni sathi khona amanga amahle ngisho endlini kaNkulunkulu yabona isandla la inkolo esikufikele khona siyingozi kanjani ngoba siyayenza kwesikhathi isifika nemthwalo inkolo engazange yanikwa namhla isuka kuNkulunkulu lapha ke eNazaretheni ke njengebandla elidominatwa amaZulu kakhulu isikhathi eside noma manje singene kwezinye inkalo ihamba nayo lento ukuthi khona amanga amahle ngisho endlini kaNkulunkulu ayikho into engiphatha kabi ngifika lapha eGoli sasi-5 kukhona nje abangamaKristu kukhona mina ngiyiNazaretha kukhona yedwa oyiMuslim lo wayesifundisa wayethi mase sifunde makukhona into afuna ukuyazi uqiniso bayo asibuze sonke thina ekugcineni bese ubuza lo oyiMuslim ethi hayi sengifuna iqiniso ke manje ngibuka ukuthi manje sefuna iqiniso ngalo thina sonke thina amaKristu namaNazaretha akulindelekile iqiniso ukuthi ngoba singaqamba amanga kodwa lo muntu akayena uMuslim
kodwa uyayazi ibrand yabo yeMuslim ukuthi ibrand lena ethema ikhandwa amanga ashiya ukuthi isono esiba amanga wayethi mase ehamba ke instructor wethu bese buza le ntombazana ke iMuslim hayi ikhahlele ngempela iqiniso ikhiphele nje ngoba linjalo ngoba abafundisiwe ukuthi bangaqamba amanga ngiyacela lo moya nakuthi uphele wamanga khona amanga angamanga ukuthi sikole into engekho ikhuluma njengento ekhona khona ukukhuluma into ongayithoni ukuthi ikhuluma amanga nawo lawo ngizugumbi ethi wayesekuthuma cha ngithuma lento eyikhuluma ngayo ngiphathe kabi uphathe kabi kanje yini kuphathe kabi ngiyabona ingakhulunywa ngakuwena ikuphathe kabi mina ebikhulunywa ngami ukuthi ayingiphathe ayingibulala uyabona amanga ahambe bangalidanga kanani ngoba bakufanele mawusukholiwe mawusuzwe liyanto ekhulunywa lo muntu busugijima uthi mfowethu lento esho ngomfowethu ayinhle ungayivami mfowethu lento imbi mayingafika kuyena ngamlimaza nawe ngakulimaza iyeke indaba yamanga mfowethu ayisona amanga bese nedlula cha uqhubekile umlilo awushisa ngoba awokhela wayaphambili yayenze njalo ke lento yayingiphatha kabi lento yayihambe yobuza lo ntombazana ekoyiMuslim efithi ke ngempela sibanibani kuhambe kanjalo ethi hayi kwesikhathi nathi sikhuluma iqiniso athi hayi baqinisile kuhambe kanje uNtulu uthena wathi lona wathi ngafunda ngane isikhwele samanje sokuthi lo muntu ukholiwe nami ngikholiwe kodwa makufuneka iqiniso kucizelwa kuyena yini ngagcizelwa ke ngoba nami ngikholiwe ngiyaziwa bayangibona ngesihluthi ukuthi ngikholiwe kodwa isystem is corrupted engikuyona uMnazaretha is corrupted ngoba wonke umuntu wazi uMnazaretha wazi lento yenziwe idimeleni thuka kwabantu ukubiza uNkulunkulu ngomuntu yonke lento yenziwe idimeleni so amaNazaretha ayimoshile ibrand yobuNazaretha silapha ke abantwana sekuphameni kuleli ilanga sizolungisa ibrand yobuNazaretha ukuthi sizoyiqala phansi ngokuthunywa kwabahola abasiholayo ukuthunywa ubabilanga nokuthunywa uNkulunkulu sizolungisa ibrand ebisimoshekile sizolungisa ibrand amaNazaretha ayimoshile ibrand yobuNazaretha ngoba athe mayingena edimeleni ngiyakhumbula ngisuka kwaMashu mangisuka eMlazi nyakwaMashu kwangena insizwe encane ngangobani mhlawumbe kanganangikosana yangena lapha yahlabela kamnandi ngavuma ngasondela nami ngasondela ngangiphatha iBhayibheli encane ngigoqa ngiphathe ngesandla edimeleni ngoba ngithanda ukufunda iBhayibheli ngathi mangisayifundela ngithi yobiza incwadi zeBhayibheli kanti izothuka abantu abadala sengivume ngaze ngampompoloza nami ngithi nginanti iNazaretha liyashula lizoshumayela ngivuma into ingoma zasekuphakameni ngivuma indaba ingoma zikaShembe kanti lo muntu uzobathuka bonke laba bantu ngenanga ngani ngehubo la kubo nomndeni ungena ngengoma kaShembe kuze yonke lenhlamba izothuka kaShembe yathi iqala nje phansi lensizwa sengiphethe iBhayibheli nami sengimesenta ngithi ke ngizofunda iBhayibheli yalensizwa yini nabo mama abanamakhanda angashuquliwe enabaleke emakhaya nibalekela ukungenwa hawu ngathi ngizokwenza njani ngiyashumela lapha ngoShembe mina niyakhuluma nina nabalekela ukungenwa hayibo omama abadala lapha ngisho into ngoba inhlamba kodwa ngiyayisho ngoba nazi wayebathuka kanjani lo muntu abantu abadala ekuhlabelela ingoma kaShembe wabathuka engeke ngisho inhlamba lapha kodwa uyashumayela njalo ngimesenta ngiphethe iBhayibheli sengifisa ukebo ngangiqhamuka ngifithe ngingabe ngisayeba kule ndawo ngoba ngibuka labo omama baze bamphendula kwaphendulwana kangibuza ukuthi konke uNkulunkulu wasekuphakameni bengihlabelelani kulesi sitimela bengivumelana kwana le ngoma beyihlabelela bangibuka nami phela sesithuka sonke ngahlehla abantu basekuphakameni kancane ngahlehla ngangena exukwini ngabona ukuthi lento le ngifaka into engekho la lo muntu akaze kuzokhuluma ngoShembe lo muntu uphuma ekhaya ekuhlosile kuyomosha ibrand yobuNazaretha silungisa leyo nto ke bantwana basekuphakameni ngeke ngane kwinkonzo lapha emsebenzini ngomnyunyana ngase ngithatha le ndaba ke ngase ngixoxa indaba kaNathanga uNkulunkulu ngoba indaba kaNathanga indaba emnandi ngase ngixoxa le ndaba yethu ngase ngithatha leli iBhayibheli ngase ngikhotha lezi ihlabelelo bathi abantu ngathi mangiqeda ukukhuluma bathi hayi uyazi khonsizwa kaSithola iPhosphorus umfundisi wami engimthandayo ithi yazi Ntuli umfundisi wenkosi babe ngibiza ngomfundisi ke ngangagcotha isikhathi kodwa asasibizena kanjalo yona ke yayumfundisi ithi yazi nceke inkosi ngizohlambuluka uthe makuthiwa khulume wena ngaphatheka kabi
ngabona namhlanje sasashazeka ke endlini kaNkulunkulu ngoba ngiyanazi ukuthi nenzane itimeleni bengilinde ngizozwa into engizoyitimeleni nikhuluma uthi wena nanti uyithatha plan yakho wedwa mina cha ngiyona angihambi nalaba itimela angihambi nalabo mina ngiyibrand yamaNazaretha kaNkulunkulu ahola ubaba Melusi ihead office yethu ise Pinetown yathi hayi uthini kimi wena ngithi he thina sifundisa uMnazaretha silungisa ibrand yoMnazaretha okuphuma insizwa kwaphuma amakhosikazi kwaphuma amakhosi ayoyimosha sithe noma sibancanyana sizingane singamantombazanyana singabafanyana singomama sathi soyilungisa le brand sibheke nalomsebenzi ontanga khona singayimoshile futhi singayimoshi bana siphambene silungisa ibrand uMnazaretha mawuthi wena ilensizwa ke ngimangele unamanje ngisamangele ntuli yazi uthe mawuqeda ukukhuluma ngaphatheka kabi ngathi bengisafisa lento oyichaza ngoba siyazi thina ngichaza indawo yasezulwini ngithi sifundiswa zingilosi phela thina ngeke ngisabatshela phela bona lokho ngoba ngathi ngiyabadumisa amakhanda asikwazi ukufihla lokho ukuthi kwehle ingilosi ezulwini wona ngoba bani yazi ohlala phansi yasifundisa isho njalo incwadi yakithi ithina namukela ukulaywa umthetho ngokuyalwa kweingilosi kodwa ke anikugcinanga sigcineke thina zayizongabe imnandi kanjani lezo indaba ayikwazi indaba yamaNazaretha kaNkulunkulu imnandi bana sekuphakameni ngoba sihamba noNkulunkulu imoshwe ibrand imoshwa amakhosi namhlanje bayimosha nje basihlangane lapha nje ukhona umuntu oguqile njengamanje okhomba indoda yomzi womuntu ethi uNkulunkulu lo wamaNazaretha akekho omunye njengoba ngiguqe lapha nje noSathane uguqule ngaphesheya komfula nawe uyamemeza uNkulunkulu uJehova omdalo wezomhlaba uyabheda wena nangu uNkulunkulu siguqe phambi kwakhe ungcono lo wethu ngoba ngabe sicela into kuyena singayitholi sihamba siyombuza sithini lento singayitholanga yasho njalo enye indoda ngadumala kakhulu indoda endala ithi ngiyahamba mina ngelapha ngimbuza ngithi uNkulunkulu lento ngicela kwena ngithole ngani ungayicabanga kanjani le nto uthi ngasho umuntu ofakele ijazi othi ngifundise kodwa ayisho njengoba ngiguqe lapha nje baguqile ematwana asekuphameni baningi ke bona kunathi baguqile bamosha le brand bamosha le brand noma nakusasa bazobe imosha nakusasa bazobe faka implaselo abantu asekuphameni abanye beqimbile abayiphethe induku ikhwili bethi bayasina besina ngeingoma zamaNazaretha bengesina ingoma kaNkulunkulu besina ngeinduku zokulwa Vaka madokana man abasafuni neshoba leli abasalifuni ama-umbrella ngikhuluma ngoba vela phela kudala mawusifuna ngama-umbrella thina kuthiwe nini nasina ama-umbrella kanjani mawusibavezela iy'thombe zomprofethi esina nge-umbrella bese bethi ayikho lento thina sifuna amashoba thina bese bekhoda ukuthi nawo amashoba afikile kodwa basebewayekile-ke nawo sebesina ngey'nduku manje amadonkana ngisho mama babathi induku ezinde ngathi zindondolo basina nazo nabo kanti kwenze njani balwa nale brand kodwa nabakhona bathi yonke into uShemba ayiyakhile uShemba wafika insizwa zenduku wathi phansi induku wathi phansi konke wathi nanka amashoba wathi nazi izambulela abakufuni konke lokho namhlanje na abakufuni konke kaShembe bafuna okwabo bamosha le brand bantwana bakholwa uNkulunkulu asithumile ukuthi sivuselele sine challenge enkulu bantwana bakholwa wonke umuntu lapha angacabanga ukuthi uze lapha nje uthi uzokholwa nje bese kuphelela lapho sisenkingeni sizempini sizempini bantwana bakholwa zafika lapho insizwa phansi kwesihlahla sazothi ningobani nina enikhonza lapha ngoba sinazi thina sayisuka lapha ngaphesheya ayiqalanga ukufika lapha saqala sese-Boksburg wafika insizwa eziningi zifaka amabheshu ziphethisa gile ezinye zafike zasifaka phakathi ngangihleli nensizwa kaNtshangisa neyakwandwande ehlala khona ejilithini zasifaka phakathi zasibuyela zathi ningobani nina ningobani nina asinazi thina lapha athi nizosazi kanjani nizosazi kanjani anikwazi ukusazi ngoba sikhonza nani nikhonzapi bathi hayi thina singamanathi uNkulunkulu thina sikhonza uNkulunkulu ngaphansi kobuholi beka Melusi entabeni zasePhayindana hayi zakhuluma konke ezikhulumayo kodwa sayitshela iqiniso akuphelanga lapho abantu asekuphameni saphinde sakhonza lapha kuyihlahla saphinde zabuya futhi sazothi ningobani nina asinazi lapha nifunani lapha ayifuneki lento eniyona lapha
sathina sikhonza uNkulunkulu thina uJehova umdali wezulu nomhlaba singaphansi kobuholi ngokwasemhlabeni bukaBabelosi entaba zasePinetown zasho konke ezikushoyo zangadela abantu basePhakameni zaphinde zabuya silapha phansi kwesihlahla nasenikhona nonke sazothi nifunani lapha asinazi nina lapha thina sazi uNkulunkulu wethu osibani benibiza ngegama yazi yakhomba lesihlahla leyansizwa yathi ngingama lapha phansi kwesihlahla mina mangikhuluma ngosibani uNkulunkulu engimaziyo nina nikhuluma ngami uNkulunkulu sathi nasoJehova umdali wezulu nomhlaba yathi asinazi yathi futhi lapha asinifuni lapha siyaniluleka ukuthi sukani lapha angazi ufika kanjani lezo zinto kodwa usizi bantwana basePhakameni lendaba kaNkulunkulu lo ukuhlupheka kodwa ngiyakuleya ndaba na ukuthi ungathi mawukuleli bandla uzovula ibrand okuphuma amakhosi okuphuma induna okuphuma amakhosikazi emizi kwaphuma amadoda emizi kwabhunkula abefundisi bazoyimosha kuzokucabanga ukuthi wena kuzoba soft angeke kube soft ukuthi ube strong uqine sibukela ibrand kaNkulunkulu bantwana mangase kwenzeke yonke lento ngase ngathi umprofeti wafikela ubani emhlabeni bengakhuluma konke lokho bengikhuluma indaba yethu ukuthi sitheni noNkulunkulu sitheni noJehova njengoba silapha nje kubalekile ukuthi umuntu uma ingena lapha le system azongena kuyona sigcine isystem esebenzayo ingagcini kuyisystem engasebenzi kanti sekuthathe thina safaka okwethu wonke umsoco wendaba kaNkulunkulu wasuphuma kwase kusala thina nje sikhuluma siba bakhulu kodwa uNkulunkulu esasize kena sesimxoshile engasekho la ngaphakathi ayikho into eyingozi abantu basePhakameni nje ungafundiswa kwendaba kaNkulunkulu ngendlela kakhulukazi la emathempelini ngoba yona ufuna afundise kakhulu indaba kaNkulunkulu ngoba ingayifundisanga amathempeli indaba kaNkulunkulu bayahanda abantu bangene ngobuningi bantwana basePhakameni bese bande labantu kodwa mawusondela labo bantu abawona amakholwa labo bantu bayizihlwele baningi labo bantu kodwa mawusondela kumuntu ngamunye akuwona amakholwa lawa bese kuba into efanayo nokuthi abantu laba abangabalandeli bebhola umuntu esupport iqembu lakhe le Pirates noma le Sundowns mayi support iqembu lakhe labantu makuthiwa bayabizwa e-stadium kugcwala i-stadium sonke sigcwale sikhulu bafaka imfaniswano yakhona kodwa endaweni kaNkulunkulu akwazi ukuba njalo abantu basePhakameni ngoba mawubabuza abantu bese-stadium kuthi yini eyakwenzela yona iPirates ngosa ngokunye yathi ithini imigomo yakho ayikho manje ibandla kufanele lento enjalo nasePhakameni bese kuba nje umdumane siyangena lapha semukelisa ingubo ezimhlophe siyagqoka siyanda siyagcwala lapha kodwa ingabe sababikho into eshoyo ukuthi njengoba sihlangene lapha nje sihlangene ngoNkulunkulu onezulu sihlangene ngoNkulunkulu ofuna ini kithi bese kuba nje umdumane weSundowns weqembu unje mangithenga isikipa sengingathola ikhadi lakhona sekuphelile akho mgomo akho mbandela akho nkambo akho lutho inkambo yakhona nje ukuthi uthenge ikhadi ngabe khona amakhadi nakhona ngasi angaze ngibe umlandeli webhola uthenga ikhadi lakhona uthenga isikipa usuphelele njalo kodwa namhlanje na ke ubuNazaretha ke le brand emoshwayo sekuyinto enjalo usunoma uyibhinqa uyinsizwa ayibhinqa makuyisabatha udlupha uMnazarethe uthatha uMnazarethe uyongena khona uyishila ihlangu zakho yilenga lapha uyiphanye ngehla kwesibaya sikube iNazarethe akho sifungo akho nkokhelo akho lutho uyakwazi bayibhinqa phinde ube iNazarethe sakholela uNazarethe basePhakameni ayihlangani lezinto amazi namafutha akugcini lapho usiyakwazi ukuthi ube isangoma ube uqokho uvula wesangoma ngesabatha uthatha imiyeko yakho uyihenge lapha emsamo ngesabatha uthatha iNazarethe isikipa sePirates ngoba phela lemnatha kusemnatha laba igqoka ukuze isikipa sePirates sidluphe isangoma siyongena ethempelini sibe phakathi kwabo ngengubo emhlophe ngesonto masibuya ntambama sithatha imiyeko singene esigodlweni yini nale ayikwazi la kaNkulunkulu banjalo akuhlangane sangoma noNazaretha akuhlangana kodwa kuyahlangana kule brand lela qembu lingaphesheya elimosha ibrand ngoba manje ufuna ukumosha kufuna bebaningi manje ufuna ukumosha
kufuneka izangoma ukuze kumosheke, kufuneka izinyanga ukuze kumosheke, itabane zifakwa lapha ngaphakathi. Bafuna ukuba baningi ukuze mase nishumayela nini indaba kaNkulunkulu nibathathu, bese bethi nini nina nibathathu thina sibaningi, bebala itabane, bebala izangoma, bebala izinyanga, bebala umfukuza yonke umhlaba. Bebala thina singamaNazaretha, asikho isangoma la, asikho isitabane la, alikho ibhinqa la. Makhona ibhinqa lapho phakathi ithawula elimagqabhagqabha akafanele ukuba phakathi kwethu. Asikwazi ukuba izinto embili. Senginenyanya kwalona lethawula mina liphathwayo ngoba lihamba ngabona liyochithwa ngalo kuNazaretha. Lathathwa lazonikwa ngumholi wakhona naye waliphatha. Uyabona uSathane? Aqale wanika konke amaNazaretha lethawula, wanika konke namathawula amabhinqa angena abona wabona uSathane akwenele nomholi wabo akabe ibhinqa nabo. Naye wathatha ithawula bagijima insizwa leya kaMchunu ephaphe kakhulu, yafika kunika ithawula, yathi nanti ithawula walemukela naye wagaqa ithawula lamabhinqa laphela ibandla kwase kuba amabhinqa ke ngokusemthethweni. Uqale kwayizangoma ngokusemthethweni, kwamabhinqa ngokusemthethweni, akusekho ngekho bantwana bakho. Akusekho ngekho indaba kaNkulunkulu bayiqedile, bayihlenga amazinga, bayihlafaza. Namhlanje sibathathu lapha khona abashonje abasuka nje athi niyini nina nibathathu, thina sibaningi, yini nina. Namhlanje leli bandla basithuka laphana nje bathi baningi abantu basePhameni, baqoqe yonke bonke oqadelo bomhlaba babafaka endlini kaNkulunkulu. Sakhula abantu basePhameni singamaNazaretha, sasingangeni sangoma ngisho emzini weNazaretha, angikhulumi yasethempelini. Sasisodwa sangoma ezweni lakithi emzini wakwaNcube, kwakuthi manje inkomo zakithi zidlile zidla ziyangakhona, wawugijima uzuphathwe iphika, ugijimela ukuthi lezi inkomo ingaze ingene insini yesangoma, ngoba ukwazi ukungena insini yesangoma ngoba uzoyikhishela ubani lezi inkomo seyingenile. Namhlanje izangoma ayisemathempelini, kuthiwa sibaningi thina namancane. Hey bana safanele ugade umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu usenzele inqaba. Ayikho into ebilikhulu yokuchaza umuntu ngomNazaretha. Ngihlala ngixoxa indaba yami mina bengithanda ukuthanda babe amaNazaretha ngihamba ngibaxoxela. Ngafika laphana ngathatha insizwa, aqalanga ngacela ngayithatha, ngafica insizwa abaqulu lapho kaMashi ishumayela esitimeleni. Yathi mayisishumayela, yathi nje mawe insizwa yaseNazaretha ungenazi uyibonga into yalutho, ufuna ube nezibongo uma insizwa yaseNazaretha yagiya abantu basePhameni, yehla ngesitimela yashona ezansi, yanyuka ngesitimela yashona ezansi, kwakikiza omama kwahalalisa esitimeleni. Igiya lensizwa ikhaza ifakazela izwi layo kade lishumayelayo lithi awukwazi uba iNazaretha uma usukhipha udadewenu uzomkhipha kanjani ungenazi izibongo. Yashiya izibongo zayo, sangibuka lezi insizwa engangifunda nazo ecollege, zathi hawu usibethela Ntoli, kanti zithini zakhe izibongo, zithini zakho le nsizwa ngizwile izibonga leya, zithini anginazo. Hawu kanti unathi njalo ngayibonga, uzomkhipha kanjani dadewenu? Ngathula ngahamba ngabaxoxela, hayi bafutha, indlela iyahamba siphuma eceleni indlela. Abantu bafuna uba amabhinqa la endlini kaNkulunkulu. Ngathi ngiqedile ngabafaka kwenye ikhoshi lelilanga, ngathi ngibafake kwenyeke, ngabashithisa ngabafaka kwenye. Sathi sifika kuleyo ngafica enye insizwa futhi imili imosha ibrand nayo, ithi hey mawuyiNazaretha noma unganikela lapha ayeke uShemba kusize, uNkulunkulu kaShemba akusize ngoba kufanele ulungise umsamo. Uma umsamo ungalungile uShemba akakusizi. Hey wayichaza lento, sathi masehla nje esitimeleni sehle khongela ngakhohlwa namanje. Yangibuza umbuzo omkhulu le yansizwa, ngaqala zamabhilisi ngaqala kwabhomana bayaza bazekhongela. Ngibuza ukuthi la ibandleni lakho ubani omkhulu phakathi kaNkulunkulu namadlozi, ngoba sengizwile igospel yenu ithi lo uNkulunkulu enimkhonzayo nina maNazaretha akakusizi uma umsamo awulungisile. Ubani omkhulu ebandleni lenu phakathi kaNkulunkulu namadlozi? Wawungathini wena? Buza umuntu ongakholwa umfaka ukuthi awushunyayezwe. Wawungathini wena? Ngaqala zintaba, ngafika ngathi ngakhonto engathi ngangisusa phambi kwakhe, ngoba ngiyaphupha lo mbuzo ngobuzo ngathi ngingaphaphama. Kuthi hayi lo mbuzo awubuzwanga lo mbuzo. Wangibuka lesizwe ufuna impendulo. Ngafika ngathiwa nje vuka Ntula ulele uyaphaphama. Ngangizophaphama ngethuke kakhulu ngoba lo mbuzo olukhulu bantwana sePhakameni.
sasiwe kwamashu sakwehle ekhongelo yazi ukuthi bangalijanja lento eyichaza lento ukuthi uNkulunkulu akakusizi kangakanani bangumsama kungalungile wayizwe kahle wayenganambuzo wayeclear ngalento ayingibuzayo nami ngangizwile okwesithathu lokho ngangena kokuqala kwenye ikhosi insizwa sengiphethe iBhayibheli yathukuma abadala phambi kwami yabatshela ukuthi abashuqule banjani yakhuluma konke ukukhuluma ngokuphinde into eyenzeka le ngasho umuntu omdala kwesibili ngaphuma ngabuza izibongo kuthiwa ithine zakhe izibongo kuthiwa moya nazo kumbe nezibongo ngazama futhi okwesithathu ngamfaka lapha yana kwathiwa lo uNkulunkulu ke mncane kabi lo uNkulunkulu okhonza lapha amadozi makhulu iwona acela kuona walo muntu manje kwenzeka kanjani angazi angisakhuluma ngaphela ngathini kuze namhlanje yangidla lento impilo yami yonke ngiyibuza ukuthi ngoba phela imi kanjalo umuntu akayikhulumi yedwa vele ibandla lisho kanjalo ngayibuza lo muntu uma ngibuza lo ithini lento kanti wangithanda wena wangithanda wena Nkosi kwafi yefika ukukha na wangithanda wena wangithanda wena Nkosi afika ukukha ngihlabelele ngiyaxoxa ngixoxa indaba ukuthi wangithanda wena Nkosi kwafika ukukhanya ngelinye ilanga nasoma niyafika ke le ndaba kaNkulunkulu kwafika ukukhanya abantwana bokholwa namhlanje sengiyazi ukuthi indaba yabantu abadala amadlozi ihamba igcinephi ihamba ifikephi imi kanjani ngoba kwafika ukukhanya abantwana bokholwa kodwa ngikhuluma ngalezi zinto angazi ngifike kanjani la simelele lapho abantu basePhalamende njengoba simlapha nje sizokwazi umehluko phakathi kweindaba zabantu nendaba kaNkulunkulu singakhohlwa lokho noma uhamba wedwa emsebenzini noma uwedwa ehlane noma uwedwa lapha ethempelini ngelinye ilanga noma uhamba phi ungakhohlwa ukuthi njengeNazaretha likaNkulunkulu unomsebenzi wokuvukela ibrand kaNkulunkulu uzokwenza umehluko phakathi kweindaba zabantu nendaba kaNkulunkulu umsebenzi omkhulu yilowo kuthi mase ibekiwe indaba zabantu eceleni bese thina sesifika nendaba kaNkulunkulu sithi ke nansi indaba kaNkulunkulu nansi indaba kaNkulunkulu ihamba kanje indaba kaNkulunkulu ihamba kanje indaba kaNkulunkulu ngoba abantu basePhalamende baningi abantu abamelene nomsebenzi nebrand yobuNazaretha kodwa kumele nathi noma siyingcosana ngoba sihamba noNkulunkulu omkhulu kunabo bayonqotshwa uyena uNkulunkulu ngeke banqotshwe yithi siyazi ukuthi akukho okuyomehlula uNkulunkulu wethu ngoba ushile incwadi esivulile wathi uthi ungakaJehova umhlaba nokugcwala kwawo njengoba ugcwele nje umhlaba ugcwalise uJehova noma ingqwaba ingayiqoqa zi-organize zibe ngama-group okubukela phansi uNkulunkulu kodwa uthi incwadi esiyifundayo umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo sihamba noJehova ke thina umnikazi womhlaba sihamba naso sibili sinezigi kodwa siyingcosana sinezigezi ngaba sinezigezi simangalisa mawone indaba ngivela uvalo ukuthi inkosi yami kuzoba njani ngoba ngiphethe indaba kaNkulunkulu ngempela angizuyicompromise angizuyinciphisa angizukuyengeza ngizoyikhuluma nje obinjani andisithunywe lokho kuphela kuyisono abantwana basePhalamende mawu ukholwa ukuthi Jehova umnikazi wezimo nomhlaba ukholwa ukuthi umprofeti Isaiah Shembe wayithunywa uNkulunkulu bese kuba khona into oyibiza ngoNkulunkulu noma ngabe leso sithunywa sivele ezulwini ngempela sathunywa uNkulunkulu kodwa kuyisono ukuthi uthi siuNkulunkulu noma ngabe indodana kaNkulunkulu uYeshua amaKristu ambiza ngoJesu kodwa mawusuthi uNkulunkulu wenza isono noma ngabe amaNazaretha athole inkolo ngokufundisa umprofeti Isaiah Shembe mangabe esethi uShembe uNkulunkulu isono leso incwadi Deuteronomy 6 verse 4 mangaphosisi
sifunde sihambe naye ibanga lide size sifike verse 9 ngeze sifunde nje yonke kuyisono noma ngabe ingilosi evele ezulwini mawusuthi kuyona uNkulunkulu wenza isono. Incwadi kaDeuteronomy 6 kusukela kuverse 4. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla kaJehova, nangawo wonke amandla akho. Lawa mazwi engiyela ngawo namuhla ayakuba senhliziyweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Uwakhulume lapho uhlele endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Wowaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho yakungenisa ezweni alifungela oyihlo, o-Abraham, no-Isaka, noJakobe, ukukunika lona, kanye nemizi emikhulu nemihle ongayakhanga. Kozibusisi. Amen. Asihambe nawe ke manje. Sohamba ngoba ngifuna isikhona indawo ngifuna ukugcizelela kule ncwadi ezibalekile. Asiqaleni phansi sihambe kancane. Yizwa Deuteronomy 6 kusuka kuverse 4. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. uJehova munye, uJehova uNkulunkulu wethu. Israyeli yizwa ukuthi uJehova uNkulunkulu kithi munye. Ngakho ke igama elithi uNkulunkulu mangabe ukhonza uJehova awunalo ilungelo lokunika noma ngabe isithunywa sasezulwini noma ngabe yini noma ubani. Igama elithi uNkulunkulu mawukhonza uJehova ngelika Jehova kuphela munye. Hamba nayo. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, Nangawo wonke amandla akho. nangawo wonke amandla othi unawo. Lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhliziyweni yakho. Lamazwi engikuyala ngawo namuhla awabe senhliziyweni yakho. Ubafundise impela wona. Ubafundise nime masangweni mshumayeli, nibafundise impela wona. Uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho. Uwakhulume nasendlini yakho. Uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho nalapho uhamba endleleni. Noma uhamba endleleni emsebenzini la ufika khona, ufike ubatshele lezi indaba zikaNkulunkulu. Ubatshele ungajoin ama-group o-casino, ama-group omlabalaba. Xoxa lezi indaba. Nalapho ulala. Nalapho ulala. Nalapho uvuka. Noma uvuka. Uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho. Uyowabopha abe uphawu lolu esandleni sakho. Abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Wowaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho. Ngisho insika zendlu yakho ayidumisa uJehova. Wasifundisa lokho uShembe wathi bantu abami eminyango wezindlu zenu anobhala nithi dumisana uJehova. Mawungena nje mina endlini yami noma ungena ngomnyango ongemumva uzofica izwi elithi dumisana uJehova Nazareth, noma ungena ngaphambili uzofica izwi elithi dumisana uJehova, ngoba lathi izwi likaNkulunkulu anowaloba ngisho insikeni zendlini. Inkosi ibusise enkosana. Sixoxa lezo ndaba zasephalamende. Ngithe kufanele sibe masangweni sitshela abantu ukuthi lo nkulunkulu bakhiwa kanjani ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu, ukuze ngelinye ilanga kungafiki umuntu lapha athi ngiyavalelisa ngivangele wenkosi ase ngihlala iminyaka lapha ngihla ngifika nani mile emasangweni mshumayeli, nani ngitshela konke ukuthi inhliziyo yami ayibe ngehlanzekileyo, kwangehlula ukuhlanza inhliziyo, nginenhliziyo embi, ngiyancishana, ngiyazonda, nginjeyana, inhliziyo yami ayikazi ilunge. Bakutshela noma usushilo bathi hambe uyoyinikelela le nhliziyo yakho, ngoba uzobona uphiwa kungahlali lutho esandleni sakho kanti inhliziyo yakho iyaphebeza.
ubona ukuthi kokuncane bathole ngakubili wena unika kodwa ngelanga unganikwa ingoba uNkulunkulu ushilo wathi mina Jehova ngihambela inhliziyo bese ngihlola izinso ukuze ngiphe ilo nalo kube njengokwemdlinzo yenhliziyo yakhe ukuze ngiphe kube ilo nalo njengokwemdlinzo yenhliziyo yakhe ukuze ngiphe kube ilo nalo njengokwemdlinzo yenhliziyo yakhe niyayizwa leyo nto Abantu baniyayizwa abantu bayizwa leyo nto uthi umuntu enenhliziyo embi kodwa afuna ukuphika kanti kuqala ukubheka izinto lapha enhliziyweni bese kubona ukuthi akuhlali lutho inhliziyo yakhe uyapha uNkulunkulu inhliziyo iyachiliza nenhliziyo echilizayo ngoba nenhliziyo embi nenhliziyo nje nenhliziyo ezondayo nenhliziyo ayihlanzekile namagqubu wangithinta wena uyazonda ngeke ngimxolele ngiyakhola ukukholwa kodwa ngeke ngimxolele into angenza yona ngeke ngimxolele kodwa ukholiwe wathi ngelinye ilanga Paul kho incwadi esenjalo ngiqala lapha kwizenzo nani 19 nani verse 1 verse 2 verse 1 kodwa lapho nje athi la madoda uyahamba kuPaul uyahamba uyanqamla lapha nohambe eshumayela usethi ngathi uwabuza ukuthi senabhajadiswa nawo uthi nawo sesabhajadiswa akudala sabhajadiswa sethi nawe umukela uMncwede hayi asazi lutho ke ngaleyo nto thina anibhekele ncwadi ayifundeni le ncwadi yangihlekisa lawo magama la uthi athi labadoda akholiwe cha asiyazi leyo nto okhuluma ngayo kungayingozi masihleli lapha ngoba uHlembe ushilo wathi yehla moyo oyingcwele ungene kithi usebenze lokho okuthandwa kuwe mangase singakholwa lapha singabi nawo moya ongcwele ohlala kithi lo uHlembe asicelele wona ungakhomba ukuthi inkambo yethu ingakho inhliziyo zethu nokulunga kwethu kuzoshiwo yithi ukuthi ningibona nje ngilungile ningibona nomusa ningibona nje ngiyaphana ningibona nje kodwa asiboni lutho yonke lento othi uyona sibona iopposite wayi ngilungile nje mina ngilungile ngoba nabaphawo namhlanje abapheli ukuthi bayapha abapheli ukubukwa ingakho mama ekuphi kushuthi ingakho ezokubizela kubantu mayifuna ukuphi umuntu ethi ningale kwesihlahla uthi awuze ngapha sibantu yazi le na 10 rand bethe uphuza idrink ufuna ukubukwa ifundele incwadi awunawo umoya ongcwele Izenzo 19 kusukela verse 1 kwathi uApollo eseKorinto uPaul wafika eEfesu esedabulile amazwe angasenhla wafumana abafundi abathile wathi namamukela yini umoya ongcwele mhlani kholwayo na nawe emukela yini umoya ongcwele mhlani kholwayo na namhlanje ngibuza lapha eThempelini ukuthi nawe emukela yini umoya ongcwele mhlani kholwayo athini lamadoda bathi kuye qhabo asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele cha azwanga nokuzwa nje thithi khona umoya ongcwele inkosi kubusise cha azange size nokuzwa nje indaba umoya ongcwele thina sabhajadiswa kodwa sisenkingeni batana bakholwa sisenkingeni akufanele kwenzeke iphutha ngihlale ngikhuluma njalo lento akufanele kwenzeke iphutha ukuthi mase ngamatha kaNkuluNkulu kube igama lethu lelo kuthiwe nje sisebandleni abantu kaNkuluNkulu kufanele sibonakala kuzwakala izigi kaNkuluNkulu eceleni kwethu kungasho thini ukuthi igama lethu kaNkuluNkulu kusho umuntu uthi yini nina nahamba noNkuluNkulu uthi hayi nganivele thina singamatha kaNkuluNkulu kuzwakala izigi kaNkuluNkulu eceleni kwethu kungabi izibongo makhulu amagama amasonto awaqanjwayo lapha kuthiwa amaqanjwa amasonto kuthiwa ikhona amagama amakhulu abaza kumangaza amaqanjwa isonto kuthiwa ngizobiza amasonto abantu bazongithaya abantu angabizi watch of God igama lokuhlala amadoda phansi isigungu abonisana ukuthi iliphi igama esingalifaka amanye rejectwa isystem cha leli gama onwa yenye company thina zange kwenzeka njalo saqanjwa igama thina saphuma indaba yethu inkulu bantwana bakholwa saphuma thina mhlawumbe singenalo igama saphuma sayibandla kaJehova bathiwa nje sahluthwa zinglo zezulu sasithatha sasiphosa eThempelini embonisweni sama Nazareth sangana gama saqala sayiNew Nazareth Church of God sizama ukuphuma kulabo bantu ngoba sebesihluphile kakhulu sathi sendleleni base lifika igama elivele ezulwini lathi chabo ngithanda uhambe niyibiza nje noma ngane niyibiza ngayo nina ningama Nazareth kaNkuluNkulu azofundisa indlela eyiyo yokukhonza uJehova sanikwa igama sanikwa imandate nayazi indaba ezinkulu kanjani
uthasona amagagu okuxoxa lento kodwa manje kwafika amagagu lapha niyabona umhlobo niyozizwa lezi ndaba senzizwa kabusha kuthi saphuma thina singenalo igama thina kuzange kwahlala phansi amadoda njengasapha eNesiya mhlakhanda uKristu kwahlala impunga zamadoda ekhanda uKristu afaka igama kwesystem ya rejector kwathiwa nanto elinye yarivaza resist inkampani kuthi kuhlokoza igama uzifaka uEth ongaqondile uleya rejector isystem ilokuthe isystem leli gama leya ownwa somewhere ukhona umnikazi walo thina sizange saba negama saqale kwakho nibandla kwase kufika igama sathi sendleleni sihamba kwase kufika imandate siphathiza kodwa sephambili sibalule usathane wasethatha umzwa sokutheni wawugona wawugodla ekhwapheni wawenza wakhe wathatha izangoma wayiphosa ethempelini muthi unikela sikubuza izangoma sithi hey wena wamngenisa uyihlo unayo uyihlo mawafa wamlanda emanxiweni kwasethathe imbenge ezingcwele ibandla lonke lagodla usathane emakhwapheni namhlanje weligodle ngamabhinqa njena ngisho umholi wakhona esegaqitha lamabhinqa eselinikwe phambi kwehlwele egunyaza ulegalizwa ukuthi ubhinqa kufanele impela esontweni kufakwe emsamo endlini enhle manje eNazaretha namhlanje na ngoba ithawula lamabhinqa asehamba umholi walemukela ngiyamkhumbula uNkulunkulu ngayifika kuHezekiya uthi uNkulunkulu uHezekiya bengunikile ingubo zokwembatha lezi idwedwe osembathile zisuthile idwedwe zanlezi kwathiwa hayi izingubo lezi zobukhosi izingubo lezi ezinhle izingubo lezi yathi uNkulunkulu zidwedwe lezi sesiphethe ithawula seyikazela umholi ngethawula uyabuza uNkulunkulu uthi lesi sidwedwe siphethe esani buso lamathawula yini ihlungu lento lasephakameni ngekuphindwa thinta amabhinqa ngoba ay khona into yini i-horizontal almagamention noma vertical ay-horizontal mayingabala zezifanayo kushadisa ubhinqa kwashadisa uNazaretha kwashadisa izangoma zashadi kwasibonde yaboshwa lento yamshuqulo wodwa mawuthi uthinta isangoma kukwavuma iNazaretha muthinta ibhinqa kukwavuma iNazaretha muthinta iNazaretha kukwavuma ibhinqa muthinta iNazaretha kukwavuma inyanga bayaza bangaphika sike sathuka inyanga lapho sithuka ukuthi sithini ngomholi wasebuhleni sithuka inyanga kwangaphansi ongaphezulu awukwazi ukuthinta okukodwa kulezi zinto ngoba lento yenziwa lapha kuvele kwahlanganiswa lento ngoba kufuneka inamba yabantu sibeningi ziyafuneka lezi inyanga azibe khona lapha ziyafuneka izangoma azibe khona lapha ziyafuneka amabhinqa awabe khona lapha kuyafuneka yonke lento ihlanganisiwe lapha lezitabane angeke ixoshwe ziyafuneka ngoba kufuneka inamba kanti uzovotwa yini idemocracy yani lefuna ukwenziwa akungenzeki lelo phutha abantu asekuphameni sithole lapha endlini kaNkuluNkulu sifuneka abantu abaningi sihambe kubutha wonke sekubutha bonke uvuku lomhlaba lufakwe endlini kaNkuluNkulu awusakwazi ukubathinta labantu mawuthi uyakhuluma uzokhuluma ngabo kuvuka inyanga zikuhlasele kuvuka amabhinqa kuhlasele ungabi safe emhlabeni sathana ugada into yakhe kodwa sihamba noNkulunkulu phakathi sihamba phakathi sihamba khona emarente basha uhlake sakubona nana ngibona nawo nilalele indaba kaNkulunkulu kodwa ngengethuli kwesinye isikhathi ngabe sake sakubona ukuthi azongishaya kodwa ngithawu azombeka kahle uNkulunkulu angihamba noNkulunkulu angithi ngeke sishawe we are ready angithi ngeke sishawe sifunda kaNkulunkulu ngithi we are ready we are just ready ngoba mase ngishaya uzohlubuka wena uthi bamshaya umuntu umfundisi ulethe esibhedlela nje udla ngamapayipi hayi ngeke lento yokukholwa kanti ihamba kanjani yini ashayeke uzoshayeka kanti ama-prophet abafanga yini abasendulo mina ngenake nomprofeti injani ke indaba yami nangomuntu phakathi othunywa ukuthi ngiphathe iphisi omncane endabeni kaNkulunkulu noma ngisebenze wona hayi ngiphathe ngisebenze uzofika sekuthiwa kulele silapha esibhedlela ngidla ngamapayipi uthi hayi cha ngeke ngiphinde ngishumayele awungeke ngiphinde bamshaya bazibadela bazi wenaba kodwa mayikholwa ngempela ube kuphi uNkulunkulu wakhe ufuna abantu abashayiwe le nto mabeshaya basinike isibusiso mabeshaya basigcoba siyofika lapha nasikhazimula phambi kaNkulunkulu usho njalo umfundisikazi mhla ezweni lena uthi babemile kwakuma indoda laphana bayifika ishayi phansi mase befika ababegqoka imnathi ayikhazimula beyifika ingqola iphenduka udaka kwakulabo abaqhamuka bengcolile bemabhadubhadu kade behlupheka ezweni behambisa indaba kaNkulunkulu bethuka beshawa yayithi mayishaya phansi le ndoda bisi ingubo zabo ziba mhlophe njengeqhwa
awufuni lokho wena ufuna ukufana ngoba mhlophe theka sengishawe nje ningibona Nkosi sokuthi makushawa phansi bese bamnyama ngoba kwazi usebenza mina ngifuna ukufika nema napha iyobe idabukile ngoba bangifuna bangishaya idabuke lengubo ukuze mangifika lapha na kodwa makushawa phansi bese ngikhazimula ngaphambili ningaba magwala wona phela kaNkulunkulu ngesatshiso umuntu ufe ngoba abanye abantu abesaba abanye abantu ngoba bethemba abazokushayeka abezokufa ingozi ke le ngoba mhla ufile uyoshuba kusethulenti nafa ngithi angizokufa ufe nenhliziyo ebuhlungu kanti awuzokufa ufuna ukuvumela uthi Nkosi mala bengibulala Nkosi ngiyeza Nkosi mina ngedwa anginampheleziwe angifuni into nesibili ukuthi akazoshayeka ngamthayishayekile uyomangala usho njalo baba Melusi uthi uNkulunkulu uyakushiya nento yakhe ahamba kunike yona eyibeke kuwena bese kunika yona ethamba nayo bese kushiya uhambe nayo ne-idea kaNkulunkulu uyiphethe la uhamba ucabanga yini uhamba uyivikela uvuka nayo bekushaya endleleni bekwenza yonke into endleleni ngelinye ilanga uyofika uNkulunkulu azofuna into yakhe inje ngoba wayinjalo hayi ngashawa fika baleka ulwe makuleka yenza konke ongakwenza but indaba kaNkulunkulu ayingawuphansi Nkosi kusizwe kusifanye